Yes, thank you. No we maruga ni njuire na gatonya ko jete saini head ri cinyihire ngi haya tugithie okay haya tumaikiuria ine kiu haya the more you take the more you leave behind the more you take the more you leave behind asa na pasi pale the more you take the more you leave behind irio Ai genius tu hare he pasi to na kenewa pasi tu mwana omwe na siria mama genius to taithi the more you take the more you leave behind genius kwa iri atia aso ni kumuhoera ndiramuhoera munyite na ari kimwe mone kumumba wiga ni ndiramenya the more you take the more you leave behind beer no footsteps yes umeibia genius 2.0 akiretio did you know but even beer nilikuwa nimeibia kali kitabia nilikuwa nimetumia anyway sikuwa nimeibia nilikuwa nimetumia akili ya msikilizaji ati akasemekana yeye hajashika haya the last one what is one thing you can break without touching it one thing you can break tonyanganya lemba simu anaibia hata mimi yangu nimetoa akotu one thing you can break one thing you can break utekuhutia wedo goro ikarara ininiyo mwaka renyo ya wedo keha you can break without touching heartbreak no ugana ni maundu ma wedo ti maundu ma wedo pasi no ikarara ininiyo ya irio tutaithia promise yes ai thank you so much for participating I'm a genius asa wo na cross asa ni promise hadu so ni uge ai karibu akanya chati ya white nimbia wimbo ndio kunitukana onea kaire tu badaka odia kero ati promise karo raya wow ni karaki nyure promise sweetie kaona dira shukuru mama you can break a promise no ugemehu the taste sika kurevara sinilikwambia usi overthink nito maundu that mam kaota dira shukuru na ya mundu kuretio akinyete watu waacha kunikomentia kunitukana mimi ni mtu bright kwani mnyinyi mnalidiwa ngwana ng'ombe aje na mimi ni top ni mna doubt genius na simuliza mimi niko studio hakuna mali anaangalia na mko na yeye hapa aleni tatu akasofia aja igoka haya apulera ndetera kwina kindu urenda niko mwitio tabonde ira tishora kafaike keira roda haya inywe rere ni ithwe na mashabiki twanyita yes inywe rere mugeikio ngono mukakuwa arrested ndetiko goikio ngono niko nacheka asa ni okay sawa tondu hakiri cia kuitirira okay ugoda adire Además mesikia ngono is what I've been waiting for guys release me aya ugenyitwo ni borithi woho njera ri muri inywe riri ni mahitia mariku tungi click ogwo mukoro mwikite mugiko oyo tirido yo tirido aru twanyitwo toikio theini tunginyitwo turi eri msako mugikora mwikite mahitia mariku turi eri kuonerwo maeni kurwa tuhurite mundu akahia nake no tuhurire mundu wega ka twa murumite wega fiu afu tukamuhura kuruma ndu no manyitwo defamation ru how ru hendo tukotwekera fu o kuria muri oginya no kone bara twa mutandika
twamunira ngari gicicio Mso anasoma comments kwanza. Simfunge comments nyinyi menye mnasema mimi sina ati kichwa mzuri afikiria. Genius asiguzwe. Wewe msiguze Genius, fungeni comments. Mimi nataki mambo za comments. Ati mshene na kuchekelea watu guy no. Ndio makana hile ndirona aja cia tene. Ati tugere. Mashara saranya ndekira time yumake. Ndire heart. Ati tunginyitwo ni guchekea rais ati na urevi guy. Ayo kiwandika njuru niyo na answer sisi itiratuteithia ni twarikia thank you muno ni ku participate until next time tuguteithia fio podcast ikure imadeithia inginya ngehota ukodo me monetize rĩu kitore ni hapa kwa hapa na obina niguo tumenya answers mukiri andu oge fio aitake ndona andu ta inya mamu wanyita kiriko ndanyita kimwe hatira thina na ni ngwenda kuga atiri manginyit Stacy thikiriria mutungatiri kamera aya manginyitwo maikio njera riu muthenya umwe ri ni kuigirira athie njera na tuma borithi ni kuigirira eni mutito ni borithi yani kuigirira andu kigenio to majigira kigenio tuga atia mamu ati ndirakuhiririe kamera muno kaigua geikambara nikio tukoragia na Kenya muko ndiaga uru yani atiri Mwana tuikirie TikTok. Sababu makono kaya tu ereire riu. Atiri mam na kero ya kusuita. Ngai hoi ndarugama. Nako ngai ko ndaithagia muno kera jam. We jam roho. Atiri he mundu tutumeire ka video no cio umenete uguo ti gukomena arauga atiriri aranjiraga njoke ndiramwira ndiri TikTok ndiratumira Stacy ara download aranjira ngukire na stand nilikuwa tu nafanya kazi igwe aranjira ngukire na stand Jehova ndungata yaku ni ngeni ya kurugamia haria nigetha riu na download kanyamu ga gukomia thimo etagwo atia ka video downloader video downloader ikoragwo thimo yaku tige kurugama ina meo nigetha gakuoyaga wega tondu ru waria ri mihomo ni rahura screen hakage yake fi to kaga gukuona wega ni siwezi cheka wewe ni best yangu kema kendoka kabiyo era gift si haginya hao unotaki kini huko naona niko consider tararori kumachi rabisi yala sia kwa bai igwe ni muravime thank you mama thank you so much igwe ni togo sabeni titaga theba go sabeni ndaria kirathimo kia ngai ngai muri na ngai roho mutheru amen thank you so much gutura ndungataga ikarera ha mama agiki ni gitigi yaku gatuheaga kiugo na irio ciakiro thank you my thank you so much ngai na Father Musa wow alikuwa kuhurite uchuketera muliterere aigwa akaikamba haya twende forward ona tutikuongerera tigathemba you never see heaven ona ataki corona hope ya kwenda guthiguo uregira chambania ri tigana chef roni ngamuhoera kuhonoka amen amen